Müslümime tağın qayttım әлі tağın qonaq bulub. Hislerimni aşıb jiberirge qamaşauli biraz tınaqlığım. Qonaq bulsam, tınaq bulma etib jibereler idi qonaqlarga. Tınaq bulu bizning bolashaqdan kirtlab qo'yilgan şol qulaqlarga. Yoksa eğer qiyılığım bulsa, тұрыр едім міне башым иіп, бар жиһанға сүрән салыр едім. Мен яратам сені, мүслим дейіп. Яратмаслық, мақтанмаслық міне. Яратмаслық, мақтанмаслық міне. Ұшмақ güzelliği her түшінде. Qozanda da şuşu güzellikni uyanırmın көріп мен түшімде. Uramlarda tanış yüzler izlep, sağınırmın sizni, yaktaşlarım. İsim, cisimimni zorlauşular, meni hiç de kiri kalkmaslarım. Gururluğum, yüz aklığım siz. Qonaqçılar, sabır, güçlülerim. Koya barsan, şunda maktanırlık. Gadi, tıynak, benim tüslülerim. Men мәңгі sizniki müslimlerim. Bugün bizning uchun bitta javobli, bitta motor kecha, chunki o'zimizning yaqtaşımız, o'zimizning yaratgan Shamsiya opaning yubiley kechasi. Shamsiya opa endi ol chindan da Boyiq avulida tug'ib, o'zining yoshligi shusha Boyiq chishmalari, Boyiq o'rmonlari, Boyiq tog'lari, Boyiq kishlarining buyuk o'ylarini, fikrlarini o'zina to'plab, chindan da turmush yo'lida shusha iz bilan boradi. Hem indi biz gururlanabız yoktaşımızlar arasında onun buluğun. Şundan da bizim jir big boy icad kişilerine, big boy medeni yakta öz yolun, öz izin tapkan, hem büyük zor izler kaldırgan şahıslar arasında. Hem indi onların bugün arasında şu balkıp durgan nur bulup Shamsiya opaning yubileyine bugün jıyıldık. Şuna göre indi barlık müslimler isimden, şahsen özüm isimden, zor yubiley bilen tebrik esim kile, zor rahmetlerim жеткересим kile icatı için. Şundan da bugün her bir sözünde, her bir fikrinde, her bir söz aytgan şiirinde elbette big zor fikir, big zor icat, hem de şundan da big zor izdir. Kichkina bo'lagimiz, bunda endi bizning rahmiylarimiz, so'zlarimiz, qo'shma to'shashagimiz, ham endi bizning bir bo'lak da bor. Bunda endi ijod qilishimizni davom ettirga, kichkina bir o'zingiz bilan yurtirga kerak vaqtda qog'ozda o'rnini qarasa endi. Shunga tag'in bir taqdir bayramlar bilan Tatar edebiyatı big boy edebiyat, şiiriyeti bigrek de 1000 yıllık tarihi var deyip söyleşemiz. Şuna göre anda söz eytü, üç sözün eytü, ismini kaldırı edebiyat tarihinde bir kıyın. Shamsiya hanım, mine şu bizim bay edebiyatta özünün yaptığı isimin, zatlı sözün edebiyat tarihine yazıp yaza, hem Allah'a şükür gelecekte de yazacak. Biz indi hazır ayta alabız. Onun ismi Tatar şiiriyeti tarihinde altın harfler bilen yazılır deyip şanabız. Allah'a telese şulay bulur. Shamsiya hanımın elbette tip özünçəligi ol ihlaslık. Ol tırmışta da şulay. Onun ismi de cisimine doğru kilip dura. Mine Ramil Efendi etti bir tane nur çeşile deyip. Çünkü nur çeşile, çünkü Shamsiya ol garip dilinden elbette siz bilgence kıyaş degen söz. Ol sahneye kilip çıksa da Kıyaş, Toka yazgan bir Sakip Cebal Gizat Olena Volosky turunda. Kıyaş çıkan kebek değil.
Бұл шыннан да шулай, ол сөз алса шиғыры білән бізді таң қалдыра, жырлап жіберсе, біз аңа шын-шынлап сықланып отырабыз. Біз бірінші курсқа кірге жиылдық университетінің толай тұрағында. Шында мен айтайын, бұл Нонна Мардюкова шоған бір шебер қыз бар группада. Ең шебер қыз боларға әлі барсыда жиылып мәңірей. Һәм шолай болып шықты. Хәтерімде мына Мұхаммед Мәгдиев деген жазушыны білесіз бе? Ол біздің оқытушы, ғажайып қызық енді. Өткен тілде, оның көз қарашынан қызлар шығып қалалар енді. Шуна имтихан берер алдынан толай тұрақ Париж салонына айленайын. Анда яңа күлмәк тіктірулер, кішеден олып тұрулар болмағаны қызлар енді бігеректі. Әгер де мотор күлмәк киіп келген шебер қыз болмаса, бейші олам дейме анда. Мұхаммед абайдан шулқар теләпшен түге. Шәмсия таңышқына ери, нәрсе мен айтам мұның бірде бір шуы yok. Күзгісін құбарып алған, неден стенадан міндерге тіреген, яңа күлмәген кейіп тұра, ол яңа түгіл, ескі ілік кеген, модадан шыққан күлмәген сөйтіп өзі. Шуны яңа модаға кірткен екен тігер, яңа мода қысаларына. Нәрседір үстеген, нәрседір біткен, мұның көңілі тыныш. Шулай айтып беші алып шықты. Кішкене сөз айтайын жамағат, Шәмсия ханым солай еш, шибәр, мұңлы, талантлы болып, ұзақ еллар тағын еш әгізгелі. Біз сіздің білән соңғы вақытларда бекеш аралашамыз, бұл да зор бәғіт. Мен сізді бек ихтирам етем, тағын тутыра барақ айтырайын мұндай кіші көп, ләкин құлағына пышылдап айтам, мен бит сені нақ яратам. Дин қырдашлар, құрметлі біздің Шәмсия апа. Бірінші ратта рұқсат етігіз менен фұрсаттан файдаланып, қойнар сәлем һәм ең матур тіләкләрні жеткірге Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары, Бүтін дүния Татар Конгресінің Милли шура рәйсі Шейх Разив Васил Абдылғаяз ұлынан, Бүтін дүния Татар Конгресі Башқарма комитеті рәйсі Шакиров Данис Фәнис ұлынан, шәксән өзімнен, һәм енді барлық Бүтін дүния Татар Конгресінің қызметкерлерінен. Қақтанды, Шәмсия апа, дұрыс әйтілді, ол әр вақыт біздің татар халқымызның, милләтіміздің сағында тұрды, тіл сағында, мәдәниет сағында. Аның бүтін ішендігі, аның бүтін қызметі милләт үшін. Қойдағына эшләсә дә, китап нәшриятында, радиода, ул һәр вакыт татарлар белән бергә булды. Ул һәр вакыт татарларны алга төртте, шиде, һәр вакыт маяк булды. Әлбәттә, сезгә иң изге теләкләр бүгенге көндә ул сәламәтлек. Һәм инде шушы теләкләргә Иманым Камил кушыла, дөнья буйлап чәчелеп яшәгән 8 миллионга якын безнең милләттәшләребез. Güzel
işlerini. Üretemin hünerge eniyem dersleri. Tonuta ok düşlerini de, tonuta korasında, harflerinin içerek motorlap yazasında. Ulaşlarında ulamız, tıkmaşında kisemiz, beylibizde, tıgebizde, uşramasa südemiz. Senin kebek mine bir kim kütmey, bir kim olay özlep sağınmay. Nazlı kulu bilen senin kebek bir kim şişlerine kağılmay. Bir kim senin kebek yugurip çıkmay, sarılıp yılamay inime. Bebekeyim, göz nur kayım deyip süyüp eyteydi singine. Belişlerini, tıkmaşlı aşlarını bir kim senin kebek pişirmey. Koytur deyip bir kim üzülüp kütmey. Bir kim sağınıp iske düşürmey. Ağzından üzüp sun tağamın birem deyip durmay bir kimde. Ömrümün her mizgili sayın sen düşesin enkey isime. Bir kururga zor bulursiz eli, sağınırsız diyeydimle. Kabrine başım koyam enkey, senin can şahsı sizele. Indi bizning әлеге кичәдә якташлары исемендән чыгыш ясау аеруча да куанычлы. Инде менә шушылай безнең ягыбызда, безнең төбәгебездә туып үсеп, кичкенә чагында ялын тәпи ширемнәрдә йөгереп йөреп, үсеп җитеп, инде татар шигырен, татар җырларын бөтен дөньяга таныткан Шәмсия апабызның бүген юбилей кичәсе. Безнең төбәкне нышайттырып зур киңлекләргә тараткан өчен biz аңа зур рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә Шәмсия апа үз иҗатында безнең төбәкне шулай матур итеп тасвирлап, безне тагын да матур шигырьләр, җырлар белән куандырырсыз дип өметләнәбез. Инде без сез булганга шиксез куанабыз. Җир йөзендә кешеләрнең язмышлары була төрлечә. Берәүләр тумыйча да картаялар. Şemsiye апа, siz kızlar kebek, eli hamanda yeşlerçe. Koçsam gitsem, nurlu yüzün bilen ишек açıp karşı alasın. Şolay üzülüp dik enkeylergine yaratadır gaziz balasın. Ağzından üzüp, yüm kuştenişler deyip uyasın. Mine rahat, indi kartaysam da kile haman bala bulasın. Koşaklarda koynuna sığınıp kile öksüp bir yılıysın. Sen güne biten ki her sözümünü ihlas köngül bilen tınlıysın. Yetagingde oturasın kile, duyup kollarından yılısın. Koytman sayın nige min ki kildin mi balam deyip sırıysın. Nişeginde keleyim, oşup qayttım, jan indirgen izgi nigizge. Senin uyun qozonda bitdimi? Көңілім yatmay menim ol sizge. Tuğan yurtqa qaytib qına bula, tağın nice yurtım bolsa da. Mında meni tevreldirgen beshik, tepi atlab chiqqan bo'lsa-da. Şemsiye apа, sizni ulug' yubileyingiz bilan ixlosdan qutlaymiz. Turmush ko'giz qarshi qo'yaz bo'lsin. Shodlik quvonchlarni yo'ldosh etib, qayg'usiz, hasratsiz, barakatli turmush, bolalar hamrohlar quvonishini ko'rib yashaysiz. Har yangi tong sizning uchun yilmayib o'tsin, har kun bari suyunchlargina getirsin. Selam alıp geldik
Ирактан біз, туған ауылыңнан, байықтан, Сорашлыдан, Назлы Сәлкейден, біздің Шәмсия біз бұлдыра деп, ғырурланып қалған халқынан. Ұшлы тауда қалды сәлем айтып, Ялғыз имән, изге шишмә тауны мінгенде, Білсәң еді қышлар тұтқан кібік, қуанғанны біздің келгенде. Шәмсия апа, түнләріңні бөліп түшкә кірген, матурлығын туған яғыңның, көңіл хисләріңе түрә-түрә, татар дүниясына таныттың, республикада аны яңраттың. Шәмсия Жигангированы лық любылығы білән тәбрикләргә біз жиылдық. Туғаннар роз екен деп қажепләмәгіз. Әлі біз жиылсақ сәхнәгә генә түгел, зорға да сыймас идек. Безнең нәсел бик зиялы, затлы нәсел. Қарт бабабыз Әхмәт Нәби Күбек мәчетендә указлы мулла булган. Аның кызы Мусалия Байыкта ак әби булып яшәде. Аның баш Коръән ашлары, никах мәҗлесләре, кәби туйлары әбидә башка үтмәде дисәк тә ялган булмас. Зиялы дигән нәселне танын саклап, буыннардан буыннарга җиткереп, матур итеп яшәргә кирәк. Менә шул нәсел буыннарының дәвамчысы булып, татар халкына, Татарстанда гына, чит төбәкләрдә генә түгел, чит илләрдә дә үзенең матур җырлары, шигырьләре белән танылган туганыбыз Шәмсия Жигангирова бар. Без аның белән чын күңелдән горурланабыз. Туган көнең синең бүген дөньяга килгән көнең. Бу минди бар җиһанга шат хәбәр биргән көнең. Җыелышкан дус-ишләрең, кардәш, туган тумачаң. Яшәү кызык булмас иде син дөньяга тумасаң. Җирдәге барча чәчәкләр үскән синең өченгә. Иң матур изге теләкләр бүген синең исемгә. Рәхмәт әтиәниеңә син булганга бу җирдә. Иң изге теләкләр телим Шәмсия апа сиңа миндә. Мин үземне сәхнә артында торганда, ничаклы бәхетле икәнемне тагын бер кат аңладым. Моңа инандым, чөнки мин Мөслим кызы, Байыкта үскән кыз. Мине Газиз Дәваниев мәрхүм, Дәваниев үстерде, һәм менә шушындый ханым үстерде. Мусалия кызлары дип кенә җибәрәбез без бер-беребезне. Кайбер чакта арып китәбез дә сөйләшәбез телефоннан. Син ни эшләдең? Менә шкафымны төзәтеп алдым әле дип әйтәни. Миңа берәр сорау биргәч, авыр дип күренсә мин эшләгән эш, үзебезне юатып куябыз. Без мөслимлеләр, без Мусалия кызлары дип. Карасаң, Шәмсия Җиһангировага горур, көчле, карагыз әле. Бу гүзәллеккә карагыз әле сез. Ә менә шушы кешенең ичендә ниләр кайнаганын, ниләр хис иткәнен үзе генә белә, һәм без балалары мөгаен. Үземне дә аерып әйтә алам, чөнки без әнием белән сердәшләрдә. Һәм әни дә бәхетле кеше дип уйлыйм мин. Кара әле әним, ераклардан җыелышып, сине яратучылар килгәннәр. Һәм син шуның белән бәхетледер дип уйлыйм. Эшең тулып киткәндә, нык авыр булганда, нык авыр иде сиңа. Син менә шушы тойгыларыңны, хисләреңне шигъри юлларга сала аласың. Бу бик зур бәхеттер дип уйлыйм мин. Чыннан да, бу дахи кеше. Мин
Яққа тоғырлықлы болу, ол өзіне көре бір түрлі яңа энергияны талап ете, һәм сен шул энергияны табасың, һәр вакыт туған яғларыңа хөрмәт итәсең, туған яғыңа хезмәт итәсең, һәм киләчәктә дә шушы үзеңнең көчең сүнмәсен, тормышың озын булсын. Шәмсия апаның иҗаты белән Озаққы елдарда таныса башлагач, бик күп яңа үземә билгеле булмаган сүзләрне җәлеп иттердем, исемдә калдырам. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең үзебезнең пәрвәр шагыйрьләребез, шагыйрьләребез, җырчыларыбыз, композиторларыбыз, язучыларыбыз. Без инде халык, без инде татарлар телне саклыйк, уялмыйк, сөйләшик татарча, җырлыйк. Biz bit gurur халык, biz bit эшчән халык. Син сорама миннән сорама, кем дип сиңа бәхет юрады, аткан һәр бер таңнан, якты кояш айдан, тормышның үзеннән сорады. Аткан һәр бер таңнан, якты кояш айдан, тормышның үзеннән сорады. Син сорама миннән сорама, җырыңа дип каян моң алдым, авыр еллар үтеп, урау еллар үтеп, авырлыклар күреп, язмышыма таба юл салдым. Урау еллар үтеп, авырлыклар күреп, язмышыма таба юл салдым. Син сорама миннән сорама. Шәмсия, син мине туган көнендә кутлаган. Рәхмәт. Син миңа шундый бер шатлыклы фикерне сеңдердең. 6 минут буе. Ул көнне вакытым да юк иде, ләкин аннан аерылып булмый иде. Синең дәлилләрең көчле иде. Мин аны сезгә әйтәм. Шәмсия мине ярата икән. Бу шул кадәр дулкынландырды, мин аңа җавап бирә алмадым Шәмсия сиңа. Менә хәзер җавап бирәм. Кыска гына. Мин бит җаным белән сөям, акылым белән түгел. Мине бер яраттың икән, оныту мөмкин түгел. Һичшиксез. Шәмсия, сиңа 70, миңа 80. Мин дә сине яратам, әгәр сизсәң. Шәмсия апа монда чыгаларда бүтән апа диләр, шуның кадәр уят, чөнки мондагы бүтән чыккан кешедән Шәмсия апа иң яше. Мин инде монда килгәндә, мине генә ярата дип килгән идем. Монда утыра торгачтан теге дә ярата, бу да ярата торган булды. Шәмсия апа белән без туганнар.
Jinlerimiz tuğan bizning, hislerimiz tuğan. Menemde kilir aldığından WhatsApp'a yazılganlarını defterge köşirdim. Defterge deyip A4 formatına. Bir-birimizge yazgan şiirler 26 bit buldu. Şemsiye sen quyosh qizi, bor jihanga bir kishi. Bizning yoqlarda yo'qdir u, bo'lmasda sening ishi. Boyig'ingda tursang da, sen yashasang da Qozonda, sen Müslümsiz tura olmaysan, Müslüm turda, xonanda. Sen shoirlar xonbekasi, jirlar yozuv ustasi, sen bizning g'ururligimiz, Müslümparvar qisqasi. Tatar tilin ham Müslümni dunyoga taratasın, Müslüm deb jon atasın, üzülüp yaratasın. Tuğan yoqlar yuragingda mana shunga ko'radir, Müslüm bellur beshik bo'lib tushlaringga kiradir. Tatar san'at dunyosida ishlaring tursin o'p, ko'ngingda balqirga yozsin, eng yoqti yulduz bo'lib. Eng ezgi tilaklar bilan Boniyat Mujahid. Men bek dolqinlandim, bek g'ururlandim o'zimning Müslümim bilan, xalqim bilan. Bek ko'p jurchilardan, ham san'at ahllaridan eshittirga to'g'ri keladi. Meni tuğan yağımda bor deb de bilmeyler degan so'zni ne oyanish. Men tuğan yağımda, Müslümimde, boyig'imda, Kubakda, Qo'ysovulda bo'lsin, men o'z kishi, bu bek zo'r baxt deb sanayman men. Ijod kishisi uchun, chunki agarda seni tuğan yog'ingda, tuğan tubagingda kindik qonab tomgan yerda sonlamaylar ekan, endi qoyadir dunyoga chiqib ko'krak so'g'ib yuruvning bir tenlikda ma'nosi bo'lmas edi. Boshimni iyib, ishqirsizligingiz uchun, ixlosligingiz uchun, men aytgan so'zlaringiz uchun qavatlanamdir-da balkim. Ixlosdan rahmat. Shaklar suvladi, umrlar uzadi, kuz keldi yerga deb mulanma. Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләт-ара яисә дин-ара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, элемтә начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын.